Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Da kashiti pa u president kari Ukraine shau prime minister kari India u Narendra Modi. Ka deputy foreign minister ka Emini Disapo Rawa ka lawan sha India bat kalasa laisngi kala IT ya kashiti balatho do president kari Ukraine u Volodymyr Zelensky shau menteri rang badu kari India u Narendra Modi bat ya kanai kashiti lapule da Meenakshi Lekhi shau. Ha kanai kashiti la yathu ba president ka Ukraine lakarpat yo menteri rang badu ka India bon sobha bat ngolem manyarap nesno ktilang hagabidai baga supply kidawai ba medical equipment syakari Ukraine. Kanai kadai kasin baningkong hagaba ka minister ka Ukraine ka wanju kijat hakari India. Kumju ka Disapo Rawa ka lakhot ya ulekhi banya syong perkhat lane yatai halor kejinge kibakari kalamat. Ban syupen kan mau menaw news nem baladep hagaba ka thmaba apdeng kari Russia bat Ukraine kala kijur bha. Kumta hawnai no pra lingba ka phone call ula ai khuble yo prime minister na Narendra Modi hagba ula kloi ban yarap na kawai ka por sha kawai ka por kini ki arngot kino ilam kila ya kran shipang gijinge ki bakari Ukraine kalamat susu ula ban biang baka India kalong ka bakloi ban yarap hagino kino benta.